Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Finally, ni lah aku nak tunggu selama ni daripada Arteta, iaitu keberanian. Dan apa yang kita nampak semalam, aku tengok midfield, kau kena keep in mind Arsenal masuk game ni dengan 2 game turut-turut against West Ham. Kat home memang kena tibai yang doang. Yang kita boleh argue dia adalah punca kita tak menang Liga 2 season lepas, sebab Arsenal hanya difference dengan City 2 point kan. So Arsenal datang game ni dengan penuh pressure kat atas kepala diorang. Cakap kita asyik ketercidukan. Adakah sampai masa yang kita mencidukkan pula opposition? Sebab gayanya berjaya guys. Sebab kau tengok line up, aku bagi kudus ke Arteta sebab keberanian lah. Sebab dia tahu the main reason Arsenal punya game terciduk-tiduk sebelum dengan West Ham sebab penakut. Tu adalah satu vibe atau mentality kau rasa berasa punya game. Tapi si game ni tak. Kau tengok midfield je lah. Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze. So maksudnya apa? Keberanian. Trossard, pure finisher. Gyökeres menakutkan opposition. Saka, clinical player. 212 game, 100 goal contribution dalam Premier League. Dan masuk dalam top 8 tak silap aku. Play paling laju, dapat 100 goal contributions. And dia adalah the only player yang start season dia, start pemain career dia kat Arsenal sebagai left back lah. So game ni honestly aku cakap aku tak takut langsung lah. Kita takut dari segi rekod sebelum masuk start game. Tapi maksud aku the whole game kau memang tengok, kau tahu Arsenal memang control gila. And sangat-sangat comfortable. Sangat-sangat comfortable. And aku tahu ramai orang akan cakap pasal Saka lah, pasal like Odegaard ke, pasal Eze ke, Declan Rice score ke. Player yang paling penting dalam ni, yang paling menyelah, Jurrien Timber. Mamat ni tu. Aku rasa aku tak pernah lagi jumpa player yang pernah kena ACL and come back better and better, which is Jurrien Timber lah. And yang tak injury prone. Punyalah sukar untuk tak injury prone. Odegaard season ni saja 3 kali dah kena sub time half time sebab injury. Sebelum half time, sorry. And game ni dia pegang lutut pula mat kali ni. Aku ankle aku boleh lagi. Walaupun ankle pun ada istilah longgar kan. Aku tak ada main futsal je pun boleh tahu lah. Tapi lutut ni tak boleh buat main lah. Walaupun Calafiori, to be honest, aku pun rasa dia antara player injury prone. Tapi sebab dia punya masalah dengan lutut dia juga. Tapi kebelakangan ni season ni nampak so far consistent je. Positif lah. But Odegaard agak merunsingkan. Tapi satu benda yang Arsenal ada season ni yang tak ada season lepas, tengok Arsenal subs lah. Merino, Martinelli, Zubimendi. Ni bukan benda yang Arsenal boleh buat previous season. Membuatkan aku rasa macam adakah Arsenal boleh menang ke pelbagai. Arsenal the top scorer dalam Premier League, 14 gol. Arsenal adalah highest paling tinggi tak concede dalam Premier League, 3 gol je. So put that into perspective, nombor 1. So far semua petanda ni semua hanya menunjukkan keyakinan terhadap performance Arsenal season ni. And kalau kau tengok the whole of this game, aku paling speechless dengan performance Jurrien Timber tu. Serius, Mamat ni macam mana? Kau kena faham, dia punya ketinggian kau boleh katakan tak sesuai dengan Premier League, tapi physicality dia on point. And dia punya mindset untuk attack dan defense balance. Kalau dulu kau tanya aku siapa player yang paling balance attack dan defense as a wingback or fullback apa bagai, Reece James. Tapi Timber yang apa yang aku nampak so far, walaupun delivery dia tak macam Reece James, tapi impact dia tu. Mamat ni 100 million pound player tu. Aku tahu ramai tak setuju, tapi yang tengok Timber je kau faham apa aku cakap lah. Calafiori banyak kali main as a partner kepada Declan Rice kat midfield. Dia invert, control midfield. Like West Ham tak boleh nak buat apa, tak dinafikan West Ham team yang aku cakap akan relegate season ni. Tapi sekarang susah sikit sebab dia dah hire Espirito Santo, so mungkin dia tak akan relegate lah. Tapi pada awal season aku cakap dia tak perform, member betul pun tak perform sampai tukar manager. But season ni dia punya performance tak meyakinkan. Declan Rice score, tak celebrate against opposition team. Ya, aku pernah bawa dia menang trofi. Aku tak faham macam mana aku boleh boo player yang bawa team kau menang trofi Europe for the first time. Tu antara persoalan pasal ialah kau nak play to stay sebagai lah. Tapi like kau menang trofi Europe man, untuk player tu menang untuk team kau as captain pula tu. But manusia kan, macam mana kena hidup teruskan. Antara perkara yang buat aku terkejut lagi macam tu Saka lah. Saka aku faham kenapa dia ambil penalti lah, sebab dia nak kejar 100 goal contribution tu. Tapi aku tak faham, maksudnya macam aku expect Gyökeres ambil penalti, tapi mungkin dia dah bincang sebab tu kalau penalti aku ambil sebab aku nak kejar 100 goal kan. And satu benda yang aku, kalau kau terpaksa cari negatif, takkanlah semua benda positif je mat game ni. The only thing yang aku boleh fikir pada performance Arsenal ni adalah Victor Gyökeres je merunsingkan. Victor Gyökeres. Sebab bagi aku dia nampak macam
nak go sangat sampai kan aku rasa decision making dia off. Okay like game Newcastle semua tu hold up play dia solid, semua tahu bagai. Tapi satu benda pasal season apa so far performance dalam game ni adalah Gyökeres punya decision making macam sometimes dia perlu take one touch untuk score je, tapi dia take beberapa touch. Sometimes kena take beberapa touch, dia take one touch. Benda yang simple macam tu yang main peranan besar. Sebab expectation as dia akan bagi impak macam Haaland bagi impak sebab aku tengok goal number dekat Sporting tapi nampak gayanya betul lah. Sebab Portugal bukannya sesenang tu je kau nak tukar ataupun nak adapt dengan Premier League kalau kau daripada Portugal punya liga kan. Sebab kalau kau tengok Fabio Vieira member pun tak, dah mana pergi dah sekarang, member pergi balik Porto kan. So bukan Porto, Hamburg. Tak, Porto tu lah season aku tak ingat pergi tu season ni dia pergi Germany liga tak silap aku But nak bagi tahunya Portugal punya league ni kau tak boleh nak over ada high expectation And yeah, so nak sembang pasal sub sebab aku rasa sub ubah game ni, especially lepas Zubimendi masuk. Masa Odegaard masuk saya cuba untuk create chance apa, tapi Zubimendi like different gravy Dia yang memberi impak paling besar dalam game ni, especially dengan goal dia yang buatkan Timber shoot, save, betul rebound dengan Rice, penalty Zubimendi lagi. Kan kau faham kenapa kalau Rodri tak ada kita ciduk MC kan. Sebab aku tengok Zubimendi punya impact position tu. Sebab walaupun masa first kita nampak Rice yang main position tu, tapi dia tak ada that awareness yang sama Macam Rice better as a number 8 sebab dia rakus box to box midfield, dia naik atas dan create havoc kan. Tapi Zubimendi ni dia punya vision untuk tahu kat mana players ada. Sebab kalau kau tengok balik goal Timber yang Timber shoot save tu sebelum Rice rebound tu, the amount of time yang dia perlukan, yang dia gunakan untuk decide sama dia nak pass ke tak kat Timber, aku rasa tak sampai separuh saat Mat. And that type of awareness, play yang betul-betul kepala otak dia dilahirkan untuk bola sepak je, aku rasa yang boleh deliver that type of passes. So tu sangat positif. So the only negative is Gyökeres. Aku risau dah 6 game tak score, akan henyak dia punya confidence je aku rasa kan. So first 4 games 3 gol, tapi sekarang dah 6 game Champions League memang tak score lagi. And tu satu problem yang Arsenal kena solve. Sebab yelah aku faham kat sebab dia main semua game, sebab Jesus injured dengan Havertz injured. So kalau dua ni balik, mungkin kita akan nampak Mamat ni banyak kena sub macam game MU kan kena sub member baru minit ke 60 lebih ke 70 kena sub. So tu problem. Odegaard injury, tapi disebabkan Arsenal depth apa solid, ada San Marino on the bench, Christian Norgard on the bench, Arsenal ada Zubimendi on the bench, Savo. So nampak Arsenal depth pun solid. Dan Arsenal masukkan Ethan Nwaneri, budak-budak muda. Arsenal masukkan Malu sekali. Arsenal punya depth season ni memang aku cakap kau memang tak relax. Kalau Arsenal tak menang ke apa-apa trofi, memang tu ada satu persoalan yang aku rasa kita boleh tanya, which is adakah masa depan Arteta perlu disoal sebab dia tak dapat cari solution season keempat. Tapi to be fair, sebelum zaman kemenangan Arsenal, aku ingat masa awal tahun 2000, kalau aku check history pun, diorang 3 kali betul-betul nombor 2 sebelum diorang serpas MU kan. So itu adalah satu benda yang normal lah, play ambil masa. But we'll see macam mana masa depan.